прокурори ҳарбии гарнизони суғд подполковники адлия бахтиёр шарифзода баҳри ошно гардидан бо шароити хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба қисми ҳарбии 3501 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. пас аз суҳбат бо сарбозон аз ҷои хуби хизматчони ҳарбӣ дидан намуд. ба гуфти намояндагони ин қисми низомӣ ҳар як утуқи истиқоматӣ дорои 63 ҷои хоб буда ҳамаи шароит муҳайё мебошад. баҳри пешгирӣ аз ҳар гуна амалҳои номатлуб дар ҳуҷраҳо камераҳои назорате насб карда шудааст. сипас прокурори ҳарбии гарнизони суғд подполковники адлия бахтиёр шарифзода аз ошхонаи ин қисми низомӣ дидан намуда бо ошпазони ин ҷо суолу ҷавоб намуд. гуфта шуд ки баҳри пешгирии коронавирус кормандони ошхона бо маҳлулҳои антисептикӣ дастонашонро тоза намуда баъдан вориди бино мегарданд. تیمی گذشتن نکنیم تازه وقتی معاین شده داد محلوی بزرگردانی دوره وقتی جایی که پس دو تا نگجومش شرکت موجود داره هر روز میبینید خال این تامین تو میکنه و چی به چه محل دوره خلوری دفویزه و همش تامین کردگیه همش واسطه حتما رویا کنید که برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس خطی اساس همیه وقتی که کوسا و تبخور اگر ما درآمد میانش اگر نشونه بویسی بگیم همون وایشتن باکتریای نوزی میشه که بعد باید شخصی و بیماری صورت از سیواد نگیرن. дар идомаи бозида аз қисми низомӣ прокурори ҳарбии гарнизони суғд аз нуқтаи тиббии ин қисми низомӣ дидан намуд. гуфта шуд ки дар ин беморхона ҳоло 2 нафар бо бемориҳои гуногун бистарӣ шуданд. дар асл шифохона имкон дорад дар як вақт 7 нафарро бо табобат фаро гирад. баҳри пешгирии коронавирус низ утоқи алоҳида ташкил шуда дар ҳолати пайдо шудани беморӣ мариз бистарӣ карда мешавад. подполковники адлия ҳамчунин аз ҷои нигаҳдошти доруҳо дидан намуда изҳор дошт ки дар ҳоли пайдо шудани мушкили саривақт ба нуқтаи тиббӣ ё ба мақомоти зарурӣ муроҷиат намоянд. дар ин қисми низоми 100 адад тест мавҷуд аст, аммо ин шумора хеле кам арзёбӣ шуд. подполковники адлия бахтиёр шарифзода дастур дод ки ин миқдор тест дар қисми низомӣ кифоя набуда баҳри саломатии хизматчони ҳарбӣ шумораи тестро зиёд намудан лозим. برای اجرای امکانات‌های موجوده ببینید باتالونی که دوریم اقلانی اوشو میذارونه که میتونه دیگه شخصی که بعضی وایشون هسته اولا میذارونه بخمول شخصی را حتما میذارن نکنه تا همیشه باید هست با بعضی نفرایی که کشیدنش ممکنه که شوخانو کار که وای ناسیتیل میشه ناسیتیلو سیروات میگن چون نمیدونن که что носитель прокурори ҳарбии гарнизони суғд подполковники адлия бахтиёр шарифзода дар идомаи боздиди худ ба фаъолияти номвойхона ва сартарошхонаи қисми низомии 3501 шинос шуд. сардори хадамоти тибби қисми ҳарбии 3501 подполковник хайрулло асимов гуфт ки то ба имрӯз дар қисми низомӣ ягон нафар бо бемории коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. дар нуқтаи тиббӣ мо итоқ ҷудо кардагӣ вақте ки аломатҳое ки дар асоси шикояти бемор мебинем ки агар ҳақиқатан ба бемории шикояташон ба ҳамин коронавирус вобаста ҳастанд мо онҳоро ба алоҳидаи ҳуҷра ҷо карда дар назорати худамон мегирем. агар ҳолаташон вазнӣ шаванд мо ба беморхона ҷо мекунем ва дар назорати худамон мегирем. бо ҳамкории кумитаи ҳолатҳои фавқулода 2 маротиба пурра тамоми қисми ҳарбии 3501 ки қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон безараргардонӣ гузаронида шуд. бахтиёр шарифзода подполковники адлия прокурори ҳарбии гарнизони суғд дар идомаи сафари корӣ бо афсароне ки дар шифохонаи ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон табобат мегиранд шинос шуд. ӯ бо афсарону сарбозон саволу ҷавоб намуда аз мушкилиҳои ҷойдошта пурсон шуд. ҳоло дар шифохонаи ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ зиёда аз 23 нафар бо бемориҳои гуногун аз ҷумла бронхит, астрохандроз ва дигар бемориҳо табобат мегиранд. абдумавлон ахмедов тӯли 4 моҳ мешавад дар қисми низомии ноҳияи масъул адои хизмат мекунад. алҳол вай ба бемории варикоселӣ гирифтор шуда пас аз табобат ҳолаш хуб аст. гуфтани дорам ки дар ҳамин госпитал ноҳияи бӯстон муддати 20 рӯз аз табобат мегирам ва ҳолати ҳуҷраи ман хеле хубтар беҳтар мебошад ва раҳмат худо гуфтанам ба ҳамин сардорони ҳамин госпитал ки ба беморон диққати худро ҷамъ мекунанд ва ба онҳо аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. шавкат тошев сардори духтури амрози дарунии шифохонаи ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар суҳбат гуфт ки дар шифохонаи ҳарбӣ то ин дам 2 нафар ба коронавирус гирифтор шуда пас аз табобат ба идомаи хизмат равона карда шудааст. мо дар инҷо шӯъбаи ҷарроҳӣ дорем, шӯъбаи даруна дорем, шӯъбаи
پوست داریم با شعبه سرایتی علاهیده داریم با برای بیماران کرونا با علاهیده تیار کرده در حالت آماده باشی ساخته تیار کرده موندگی هم اوشکی در حالی که در کار شد ما کار سر می‌کنیم. در شفاخانه حربی 2 نفر طبی حربی و 3 نفر طبی شهرونده، 1 نفر همشیره شوقت حربی و 3 نفر همشیره شهرونده به کار جلب کرده شدند. подполковник خدمت طبی مرزویف نجم‌الدین سردار شفاخانه حربی خوجند قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در صحبت گفت که مراجعت خدمتچیان حربی با این یا اون بیماری نسبت به سال‌های پیش کم گردیده است. اون شورابینی‌هایی که وابسته به پیشگیری بیماری سرطان کووید 19 است البته در تمام قسم واحدهای قشون سرحدی از طرف دکتران رهبران شفاخانه گزارنده شد. البته این شورابینی پروفیلاکسی است، گزاراندن دزینفکسیون وابسته به بیماری. غیر از این شستن دستان در آشخانه پیش از قبول خوراک البته نقطه علایده تشکیل کرده شده است. موادهای بی‌ضرر کننده آنتیسپتیک و آنچه که وابسته است محلول‌های شستشویی آماده کرده شده است و سر وقت سربازان می‌توانند که از این محلول استفاده برند. غیر از این نقاب‌های طبی هستند، یک کرته و بسیار کرته هستند، استفاده می‌برند، مسافه را رعایت می‌کنند. در هنگام قبول خوراک و هم در جای بستری ما حرکت می‌کنیم که پیش از آن که بیماری وارد میشن در شعبه قبول همه بیمارانی که اگر با علامت‌های بیماری کووید 19 یا که با علامت‌های بیماری سرطان شدید روان نفس باشد البته ما رو در حجره علایده نگاه می‌داریم. ما شعبه بیماری سرطانی داریم و حتما رو علایدگی برده نظارت می‌کنیم. اگر امکانیت باشد اگر وای باشد ما سری وقت معاین می‌کنیم. اگر که همین بیمار در حقیقتا علامت‌های بیماری سرطان کرونا ویروس داشته باشد ما اون رو در علایده نگاه داشته و تشخیص توبت ما با طور علایدگی در یکجایی با بیمارخانه ولایت سوق براه می‌مونیم. با گفته مرزویف نجم‌الدین سردار شفاخانه حربی خوجند قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در تمام قسم و واحدهای قشون‌های سرحدی قاعده‌های بهداشت رعایت گردیده همه شرایط مهیا میباشد. گزارش سید مختار سید انور، فیض الله خان عابدوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.